Good morning mga kasugar. Mao na, we will celebrate Anib anniversary. So, second month. Ay, second year de. Anyways, our plans for today will be on this vlog. Tune in. CJ, bilin sa ka ha. Lahat sa mga magpapakadali. Okay? Okay. Okay? Okay? Bye. Imong ngipon, imong naong oh. Yamid oh. Sige yamid, sige yamid. Oy. Di sa mo kita yung baba ni mo. Hala. Ang nama. Ito mo. Bye-bye. See you later. Bye. Bye CJ. Bye-bye. See you later. Bye CJ, see you later. Bye bye. Bye-bye. Bye. Puno ang bus, ang van. Sakay na ni. Off di kagaya. Nagawas sigid ta. Anta, magsakay. Diri. Kabot na mi kagem. Ano lagi? Kaysa ano? Okay. Sakay na ta. Hi. Right, nabisi og pangita og rash guard. Ano ta? Ang stop daw. Lab. Dabi, di ka makapalit diri. Ikaw raman. Di ka kapalit diri. Wala man kay ID. No off duty ID, no purchase man. Ha. Why rush guard dress sa ano? Para sa iyahang size. Dako kayo. Ngita sa kugan. Dako. Ngayon na lang. Ada sa Tagayala lab. Ngayon na lang ako kay Lord. Datag rush guard nga XXXL. Pasko na. November pa, Pasko na. Apil. Sinimta. Anta na ah. Ado second floor ang panlaki. Bias, bias na kayo mo. Bias yan sa first floor. Babae. Ha? Ay, nakabayo. Gi. Prayo ha, prayo. You know, okay, mas kusog mo palit og Mas stylish man ang mga babae. dili mas stylish, mas kusog mo palit og sanina ang mga babae kaysa lalaki tinuod. Oh, pero dagan kung stylish ang babae. May man sa inyo ang mga t-shirt. What are you done? Men's section. Hi. Excuse sir. Namay kuan? Rush guards? Rush guards? Ay, namay rush guards? Ay, wala naman, sir. Ay, wala. Ano lang, in shorts. Robinsons. Try na to dali. Ay, panglili ha. Ay, nakagadalian. Daw ang gingerbread man, no? Ayaw na lang. Uy, wala to nung na-record ng kono. Okay raman gyud siya, pero imong tiyan man. Kana na lang. Magpaniwang na yung kalaba. Bantay ka lang. Sige na! Tara gid mi sa bench. Check out ito. Thank kamayan sa manukan. Ang sarap. Masarap. Ano may kaon? Bulat may taxi padulong 7 sis. Ay, nakasakay na. Ay. Kaulan na
Ano na kagyan? Going to Seven Seas. Yan, nandito sa entrance. Salute me. Abot na gid me. Ahoy, mates. Woohoo. Hi. Ahoy. Kansa taglak ka, abang. Dia, ano sudlanan dia? Pila ko alam. Kina, larga na ta. Kani ganun ga kwan siya. Ga. River gali. Oh. Kanang kumusta imong kanere? Bilang ka pagin ka lang. Aman to padulong. I don't know, wherever the river takes us. Ayaw, dapat gatubang na dito. Kalay-kalay. Ayaw, si Pai. Woohoo! Woohoo! Woo! Uy, kalangas ba nimo? Ay. Ay, gas ako. Mag-thank you po sa akong makeup kimis. Nawala ko, bro. Orang ko ano, title. Kan lab kalot ana. Lab, una lugar. Unsa? Dito. Point. Nalulunod ako, lalab. Lalab, nalulunod ako. Di ka mo lingkod, lab? Ha? Ansa, lab? Very more stricter. Ilaag na to si CJ diri sunod. Sakay ka na. Sana ni slide. Panigawas. Hoy, gawas na niya. Dali ah. Tulod. Woo. Woo. What's up, man? Diri tao bigas, wait ta. 1, 2, 3. Mag-slide tayo. Are you ready, Lala? Okay. Lena, let's go. Let's go. Woo! 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 Say mo ha? What's up? Action na gabi. We're waiting for the food. Let's me sa food. Yeah, go let me sa party. Night splash party. At least, nice snacks sa Seven Seas. We've got macaroni,
Burger. Macaroni. Ay, Lasagna. lasagna. My bad. Di panggutom na mi. Later. Money maker, rough shaker, heartbreaker, chance taker. What's up guys? We're home. Na traffic. After mig pila ka oras dito sa traffic. And wala mi nagdayon. Joke ra to. Joke ra bitaw tong night splash. Because you're already parents. And we do have the responsibility already. So, muli gitag sayo kay naay bata. Na ayan. Anyways, once tako na sa CJ, dito na ta magara-gara. Sama na lang. Let's go! And salamat sa panonood. Bye-bye!